My spirits are really lifted to meet people who are so positive. Zizele umango inhlangano zepolitiki zizifunela abavoti ngokunjalo nomengameli we-ANC uSenanda KwaZulu-Natal lapha ahula khona indlela yamakhetho. Ke lebeletse gore maybe ke tlo bona bokamoso ba gagwe fela awa bontšhile ke sa gopola. Mahluko nenyembezi emndenini ebhujelwe engozini yokutshayisana kwetraga nebhesi eLimpopo. Ezemidlalo siqalela umdlalo weSundowns neEsperance weCAF Cup kunye neminye imidlalo yeDStv Premiership. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba godu ku-SABC 1 ngesindebele lotshani. Umphakathi we-Amawoti eTlhagwini yeTheku KwaZulu-Natal uthi udanile ngokuthi inarha lesihlanganisa iminyaka ema-30 yafumana idemokhrasi kodwa umhlago usabhokile. Indawo le yindawo enesibalo esiphezulu sabantu abatsha abangasebenziko kunye nezinga eliphezulu lobulelesi. Mengameli uCyril Ramaphosa sikhuluma nje uKwaZulu-Natal lapha ayokufunela khona ihlangano le amavoti. Siza kubuyela kiyo indaba le ngokuhamba kwesikhathi. Nasisezwe lezi ze-ANC, umholi we-EFF uJulius Malema uthi ihlangano yakhe uyayithemba ikomishini yamakhetho i-IEC kodwa walila ngemichapho eyenziwa i-IEC phezu kokuthi inelemuko. UMalema bekakhuluma nababika indaba ye-10 ngendaba ezihlukahlukeneko ezimalungana namakhetho. Umholi we-EFF uJulius Malema uthena kukhulunywa nababika indaba malungana nendaba zamakhetho wazwakalisa ukuthwenyeka kwakhe ngokuzivilayeza kwekomishini yamakhetho ekhotho yezomthetho sisekelo. We don't see why the IEC is appealing Zuma judgment. It's really very, very personal. And by doing that, they are keeping President Zuma in the news. By doing that, they are making President Zuma gather rallies outside every court appearance. Malema uthi EFF ivula izandla bona ingakhulumisana nazo zonke inhlangano zepolitiki ukusebenzisana ngemva kwamakhetho. We are not far with many parties on what needs to happen. I mean ATM, Mazapo, PAC, MK, including the ANC, by the way, on the land question. We are not far apart. We had actually had an agreement. Was it in this hotel? In this hotel, with the ANC, that we are going to expropriate land without compensation. Hlangano le izokuragela phambili nokuhlangana nemiphakathi ehlukahlukeneko elizweni lonke zombelele nazile emakhethweni nje. Irally yokugcina i-EFF kulindeleke bona ibe seLimpopo ngenyanga ezako. Kulindeleke bona sethule ngomvulo ekhotho ephakemeko yaKwaZulu-Natal eThekwini isahlulelwe ecaleni lokuthi ngubani umnikazi wegama umkhondo wesizwe. ANC imangalele ihlangano etsha yepolitiki umkhondo wesizwe party ngenyanga epheleleko ifuna ukukhandela ukusetshenziswa kwegama nethwayo lomkhondo wesizwe. I-ANC ingangelithi umkhondo wesizwe ube yingxenye eqhakathekileko yomlando welizwe lekhethu njengomana bekuligama lephiko lamajoni we-ANC iminyaka engaphezulu kweli-13. Ingezelele ngokuthi ukusetshenziswa kwegama nethwayeli ihlanganeja umkhondo wesizwe party ngaphazamisa abavoti bagcina sebavotile ihlangano le bacabange bona ihlobana ne-ANC. I-ANC ikhombela ikhotho bona ikhupha umlayo zokukhandela i-MK party bona isebenzisa igama nethwayeli. Naye ngathumba icaleli lokhu kuzokutsho bona i-MK party izokubhalelwa kuraga ukuzibuyela amavoti emakhethweni ezako ukuvela ephepheni lokuvota kunye nokukhangisa ngegama nethwayeli. Kanti i-MK party iphikisana nalokhu. Nakusenjalo kubikwa bona ukuhloliswa kwegama umkhondo wesizwe unikelwe i-ANC. Kezinye indaba zamakhetho silalamela uHleziphi Sibanyoni wendaba ze-SABC kuKwekwezi FM kunye noSipho Motha weligwalagwala FM eDalstroom lapho kubanje khona inkulumo ependulano yenhlangano zepolitiki ngamakhetho. Hleziphi siyakwamukela kukhamba njani ngapho? Siyathokoza Thulani
fikile la esakhelwe community hall la eDalstrom kanti ke kusefundeni sempumalanga lapha sikhona namhlanje indaba nkulu esiqaleko la indaba yamakhetho ayokubanjwa amalanga naka-29 enyangeni kaMrhayili. Zikhona ke inhlangano zepolitiki sizimemile ke kazi asisodwa ke sikhambisana nababalingani bethu beligwalagwala FM. Injalo lento lishonile mbukeli siqhamuka bukhoma la esakhelwe eDalstrom kumasipala wasemakhazeni sikwethulela inkulumo mpikiswano yelikhetho njengoba sibangela elikhethweni kwathi sokusele malanga langamashumi ngembe ukuthi la kuleli libambe elikhetho letifundza nelwavelonke lokumnanzi ukuthi ke umbukeli nobumlaleli lo la uyawuthola lithuba lokuthi athibutele namathuba kulethi inhlangano zepolitiki leti la ngakho ke siyacela kusibalaleli balalele umsakazo weligwalagwala FM nekwekwezi kusukela nga5:30 kuze kube 7 o'clock khona la esakhelwe eDalstrom. Umphakathi we-amawoti eThekwini eTlagwini uthi udanile ngokuthi inarha leseyihlanganisa iminyaka ye-30 yafumana idemokhrasi kodwa namhlanje usabhokile. Indawo le yindawo enesibalo esiphezulu sabantu abatsha abangasebenziko kunye nezinga eliphezulu lobulelesi. Mengameli uCyril Ramaphosa sekhuluma nje uKwaZulu-Natal lapho ayokufunela khona ihlangano le-amavoti. Uthe nakafike nanda uRamaphosa wahlangabezwa makhansela kunye nezinye imphathimandla ze-ANC endaweni le zamethulela umbiko ngetuthuko abayenzileko eyadalwa monakalo wenkhukhula zango-2021. Kwathi nakufanele kwakhiwe ibhlorho laliswa phakathi ngonobangela wokuthayela kwemali. Uqala kukhona ibridge la sawakha halfway ngesaphelwa imali. So now sizothatha from la ugcine khona until la Okay. This is good progress. Niyasebenza. Siyapusha kakhulu. Ngiyabona. Uthena kakhamba ngena umzi ngomuza akhamba abuza amavuko umengameli. Babonakala bamthabele abanye babuka ihlangano le ngendlela ezihlukahlukeneko. Hayi siyabonga mase kufika inqole masonto ANC umnakekeli unakekela ingane kusukela iseseswini athi ihamba uxukuza aphinde futhi athi nasi certificate sizelwe ingane aphinde futhi athi nangu 510 usebenze kakhulu ANC siyafuna futhi uphinde uthathe. Nanyana kunjalo izakhamuzi zilila ngokuhloga inthuthi inkolo kunye nendawo ezifana namaklinika ekuyinto eqhakathekile emphakathini. Clinic ayikho kufika njalo after 2 weeks ngefortnightly kufika umahamba nendlwana ayikho nje clinic singathi sithi nangomuntu ukhulelwe uyahamba uklinika nangomuntu kwaziwa akahamba umuntu kufanele mina inkinga zaye kasi noma isezvanana. Amakhaya avakathelwe ngumengameli athi sele kuminyaka abalandeli be-ANC begodu bakhuthaza nesizukulwane ukuthi silandele i-ANC. Amandla awethu. Amandla awethu. Ngiyabonga kukhongolose ungena kwawo la ekhaya. Yilo ngaba khona la ingoqokazi. Ngi-ANC. Kuzobe manje. Ngaze ngajoyinisa ngisho ingane zami uqobo. Umalo uthi ihlangano le imthwele emiraro eminingi ahlangabezene nayo. Ngathi hayi bo ngilahlekele umfana kuyanuka endlini. Kwathi uMamkhize ayikufuneka nivule phela. Ngangiphenduka ngangibuza. Zaqhamuka inkomiti zasengoqokazi ne-ANC yakhona yazogcwala la ekhaya. Okuyiyona eyavula endlini yamthola umntwana esephumile. Nakusenjalo umengameli uCyril Ramaphosa uthi uyamthokozisa ukuhlangana nabantu abakhuthalele ihlangano le kangaka. My spirits are really lifted to meet people who are so positive, who actually are bearing testimony of the work of the African National Congress. Nasibuya entolo. We've always wanted the opportunity and the chance to be able to be exposed to the real world of hospitality. Ikholeji eHlanzeni TVET ithenge indawo yokuhlalisa imvakatsho ukuthi ihlomise ngelwazi abafundi abenza imfundo zevakatsho bukelo. Indaba ezi ziyatholakala kuFacebook, SABC Plus na kuYouTube. Na usanda ukufika siyakwamukela. Asakhe nazo.
Icwetha lomsolwa uMuzi Sibiya omsolwa ecaleni lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa uthi uSibiya wabotshwa wachuka ngemibuzo ngokubulawa kwakaSenzo Meyiwa ngo-2019. Ngumezulu bekachuka ngemibuzo uSergeant Bathu Mukhula ekhotho namhlanje. There's a witness that is going to testify that accused number 1 was arrested on the basis that Mr. Zungu called General Lishabane and informed him that a firearm that was used to kill Senzo Meyiwa is suspected to be in possession of accused number 1 in Tembisa. Zungu told them that Fisoku Sentuli, which is accused number 5, was also seen around those days in Tembisa. Can you comment on that? No comment, my lord. Izakhamuzi zeTshwane zitshwenekile ngesibalo senteshi ezincane zegezi ezitshileko eTshwane enyangeni ezidlulile kwezini. Isiteshi segezi esincane sitshe muva nje ngesemo iTlufu eMpumalanga yePitori. Inkulungwana zezakhamuzi zihlezi ngaphandle kwegezi. Umasipala uqinisekisile bona isiteshi lesi sithumbe ngelesithathu kwatsha yonke into. Nanyana kunjalo izakhamuzi zisilingeke khulu ngombana iphela veke le ingaphela zikanagezi. Indawo eziningi ezisabalaliselwa igezi siteshi esincane seMoyitlof zihleze bumnyameni. Emini khona inkolo iziyananaba nofana zijame tsi ngebanga legezi engekho. Izakhamuzi zisilingeke khulu. Uhulumende kufuneke aqinisekise into ba onke amalungelo abantu ayenziwa, zonke izinto ekufuneka uhulumende azenzile ebantwini mabazenze. Sifuna kukhanye, ayikho enye into esifunayo. Sicela nje uba makukhanye qha. Dilo diabola and then ababonchore iditlobuwa. Heish, I was again pelo tsa rena di botlhoko. Le ga nne bo ke tsama ka di phone ka mka di timile. A ke tsebe le robera ka bereka jwang kare ga dilo di bodile ba ka se rekele tse dingwe gape. Eminyakeni edluleko le sekuthuthumbe inteshi zegezi ezincane eziningana. Izakhamuzi zahlale bumnyameni kanti amabhizinisi amaningi awa. Isiteshi seVapadrant satsha sekwaha seTluosego kwalandela seHithali. Njenganje ngeseMoyitlof esitshileko. Izakhamuzi ziyalila zithi solo zatshako inteshi ezi sekunande kucima igezi khulu. This is a direct demonstration of incompetency. How could you take a national key point like a reservoir and a power station without security? There's no security, and not physical security only, even the technical one. Isamu yona ibeka umlando kumasipalata ithi umasipalata ubhalela kubhadela abogadi. Not all assets in the city are protected by both in-sourced security and outside securities. So that's where we are having challenges. Electricity substations are not meant to burn down. According to the most basic of engineering standards, each substation must have protection equipment that shuts down the electricity supply to those substations if a fire risk occurs. Isiqhema sabo sotechniki sisebenza ngamandla ukulungisa umonakalo ukuthi ibuye igezi endaweni ezithintekileko. Nakusenjalo umasipalata weTshwane uncancabezile ezakhamuzini wathi zibekezele basalinga ukubuyisa igezi. Mahluwa wodwa emndenini yabantu ababunane ababhubhele engozini eyenzeke endleleni i-R555 hlanu kweStelport ngaphandle kweBekersfort eLimpopo. Umnyango wezekuthutha uthi ingozi le ibangelwe kutshayela budlabha. Kuthiwa ibhesi idlulene nenye ikoloyi la kungakafanele khona nayiza kutshayisa itraka ebelayitshe abasebenzi. Isemanzini imndeni yamadoda amahlanu naboma bathatha ababhubhe engozini yendlela hlangana naGama lekani neStelport. Abongazini bebaye emsebenzini ekampanini yendawo eForomentina ngamasa nakuza kuvela ibhesi yadlula la ngakafanele khona yatshayisa ihlangothi letraga yaketuka.
abongazimba ababunane bebakhamba ngetraga babhubhele endaweni yesehlakalo ngemva kokukhafulwa litraga labaphosela ngaphandle kanti abasithandathu bebakhamba ngetraga nabali-16 bebakhamba ngebhesi ekubalwa hlangana abatshayeli balimele bagijinyiselwe esibhedlela sedilokong abanye babo barhabukile kanti abanye balimele okubabazekako amalunga wemndeni yabongazimba athi kubudisi ukwamukela ke ngwana wa bone mo baneng baka ke be ke lebeletse gore maybe ke tlo bona bokamoso ba gage e fela aowa o ntšhile ke sa gopola umrholi womphakathi ukhombela urhulumente bona ulungisa ubujamo bendlela lemi re kgopela ba sanral at least ba leke gore reela tsela e kgolanyana e be thulane go swana le R37 umnyango wezokuthutha uthi usola bona ukutshayela budlapha ngikho kubangela ingozi lemi batho ba seswai ba tlhokofetse kotsing ya go thulana ga base le lori mmileng wa R555 gaufi le Steelport kwa Sekhukhune district re nagana gore kotsi e ka ba e tlhotswe ke go otlela ka bošaedi imndeni ukhombela urhulumente bona asize ngamalungiselelo womngcwabo kanti umeyara wesingi sesikhukhune nomeyara wefitagom uDubatse bavakatshela imndeni ebhujelweko kuyokubalilisa nokubasekela abafundi babafundela imisebenzi emakholeji eMpumalanga bayokufumana ithuba lokuzihlolisisa bona amakghonofundwa ebawafundele ekholeji bayakghona na ukuwasebenzisa emsebenzini ikholeji iHlanzeni TVET College ithenge indawo yokuhlalisa imvakatshi yenzele abafundi abenza imfundo zevakatshobukelo indawo le iyokunikela abafundi ithuba lokufumana ilemuko ngomsebenzi indawo le iphelele ngazo zonke insetshenziswa ama-TVET College kanengi atsimelele khulu emfundweni zencwadi nalezo ezisetshenziswa ngezandla kanti ngaphakathi kwe-guest house le abafundi bazibambele yonke into ngokwabo inamakamura wemvakatshibukela ali-13 nezinye izindlu ihlomisa abafundi abenza imfundo zokuphatha ingikhambi nemvakatshibukeli ngelemuko. We've always wanted the opportunity and the chance to be able to be exposed to the real world of hospitality, and I've always had a passion of becoming a chef. Ibhudango lika Andile Chabango lokuba mbhagi lizokufezeka njengoba kuzokuhlolwa amakhonofundo wakhe kezokupheka. Sekuza kuthi imvakatshibukeli bona kwehle isiphundu namkha kuyadleka namkha seyinqongo eziyela le ukudla kwakhe. My aunt taught me how to bake, so every time I get the chance to, we bake at home. So which is why that brought a passion in me to be a pastry chef. Umnqopho nethemba ngehlelweli ukuthi abafundi imfundo abazenza kubangazigcini ngencwadi kodwa abafumana ithuba lokusebenza babona ukuthi into abayifundileko leya iyenzeka na. When we do training, we're not only doing training for them to get a job, we also want them to create jobs themselves. From the practical exposure that they will have received, they will be able then to start their own entrepreneurs. Iziko elithengwe ngengigidi ezilithumi zamaranda yonke imali inzuzo ezokwenziwa lapha izokuhlomulisa ikholeji le. Ezemali iranda liqinile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Amathemba aphezu kweMamelodi Sundowns yokucalana neEsperance emidlalweni wama-Cup semi-final Champions League kusasa ebusuku eTunisia. Akhe sikuqalele nemidlalo ye-DStv Premiership yangempela veke. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho mbukeli ngendlela isichema sakho sidlale ngakhona isizini le. Umbono wakho uyalandela mbukeli. Thululela amanzi lawo akusena khukwe zokuhlanjwa iSundowns uthethe unongorolo ithethe vele ileague sasuka kufana nesicema sami Kaizer Chiefs awa kuyabhala asibambeke faduku kuyachisa ayangazi kona ke lethi angazi kufina stretch phansi yonke into lapha iqale phansi le team
hayi Kaizer Chiefs akuboni naseminyakeni ozayo angiboni so lo sithi next season sekucacile ngeligi impela abanye sebengayizamela won number 2 ngoba bejwayele ukuthi vele begcina sebebanga number 2 ngiyacabanga ukuthi lesizini letabo itondiza tinyoni don't follow me for the page the beautiful page from Tugelezi chapa pakania shapa sizakuthatha number 2 samisi Africa kodwa next season sizabona konzakala izinyama ngenkani ikhanda ngizobhekisa lesipili ithatha impela nje njengejwayelo ngoba vele ayiyawina ngempela ke ingcabhisele phakathi kweChiefs neOrlando Pirates mabengashintsha ukuqalaza ngempela iSundowns nangesizini elandelayo isazophinda futhi ithathe le ndebe. Umbononge wombukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphondileyo la ngombono wombukeli. Asibona negodi ngokuzako iukhubongile.